Dobro onda... Dobro ti ide, ali ti fali strasti. Ne razumijem, je li bilo dobro ili je bilo loše? Pa, očito si izabrala pjesmu da mi pokažeš ne samo da izvrsno sviraš, već da me i možeš dirnuti u emociju. I sada se osjećam tako... gladno. Imao sam sendvič koji sam ponio od kuće i ne mogu ga pronaći. Gdje sam ga ostavio? I onda? I onda... trebaš pokušati prenijeti je točno svakome onome koji te sluša. Upravo ono što mu želiš prenijeti. Kako da to napravim? Pa, ja samo znam ako to ne napraviš, nikada nećeš položiti. Ali... Sviraj. Vidiš, to ja zovem glazbom s emocijom. Odlično. Hvala. Jako dobro. Znao sam, tu je! Bilo je tu cijelo vrijeme. Roberto? A, gdje je? Roberto, imaš trenutak? Jesi li vidio neki kruh? Kruh iz mog sendviča. Čuo si za strašnu nepravdu koja nas je zadesila, zar ne? Da, nestalo je sapuna u toaletu. Postavili su Pabla za direktora. Da, postavili su Pabla za direktora. To jednostavno nije normalno. Pa to je, ne znam je li nije normalno prava riječ za to, ali... O, pa izgleda da se slažeš s tim. On pokušava biti moderan kako bi se svidio djeci. Pretvara se da se slaže s Antonijom u vezi... takva ulizica. Takva ulizica. Ali kad dođe vrijeme da pokaže što može, utopit će se u vodi. Voda, tako je, imao sam bocu vode negdje ovdje. Svi znaju da bih ja trebao upravljati studijom. Da. I jesi li čuo za taj nebulozni projekt koji provodi? Ne? Podrazumijeva timski rad, a svi znaju da individualan rad daje puno bolje rezultate. Vidim je, evo tu je, evo je! Roberto... Da, slušam. Nikad se nisi u stanju koncentrirati na razgovor, ali bilo bi vrijeme da to naučiš. Što kažeš na večeru? Hoćemo na večeru danas, Gregorio? Što kažeš, ha? Pavlo će uništiti ovu školu. Nemoj mu pomoći u tome. Točno. Iako tehnički mi nisi odgovorio želiš li na večeru danas ili da odemo na kapućinu ili kavu s mlijekom? Točno. Smiri se, Gregorio, polako, ne budi nervozan, opusti se. Samo se opusti, Gregorio. U redu. Studio, izvolite. Moj kruh. Moj kruh. Jako je fin.